Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Will mga napoluan, dagiti babalo. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, dimteng ti umuna nga tawen sipud na tay dedi asawak Manong Nemi makatawanen nga balwa. Nagbakasyon Manong Nemi dagiti dua nga anak mi tapno atendaran da ti first death anniversary ti amada. Ni Nelia, ngay nauna ni Freddy. Nagbakasyon da Manong Nemi, tagbasbasa da iti kabisera. Wen, ubing daman palakid ding, dadada pa lang ti high school. Kamawan ngamin ti high school Manong Nemi, nga asideg dito ilimi. Kaya da sa di kabisera nga pagbasaan. Talaliston to kano. Ito panag-college da. Sa da pagkasaraan da sa dyan. Siyempre, Manong Nemi, adu na kiti matandar, iti death anniversary dedikadyo nga asawa. Sambat nga unay nga dakkel ti balay mi Manong, tanunungo kam lang. Ni mama nga padak nga balo Manong Nemi, iso ti kabalay ko do ko, no awan di kiti anak ko. Iso ako na dagiti agina nga babalo ko na dano ko. Nabalo ni mama, otro na, nabalo akmat. Kalpasan nga, adda dua nga anak mi, nagbasbasa dito high school. When Manong, no apikit ngamin nga uso, ti babalo dito lugar mi. At dapat akilabalay Manong Nemi nga adamat balo nga anak dagiti agasawa Manong Nemi ni Albert, balo Albert man. Agkakaroon pa kami Manong. Iso na lang na lawat ti bait mi. Adda nalawang nga inaladan da ng palawlaw ti sanikwada nga pagpaspastuan da iti baka. Agpaspasto da ti baka, ada negosyo da Manong Nemi, tsak man mo. Ta nakakalit akano ngamin ti balitok Manong Nemi ti pagkalkalyan da. So nga bigla nga di makkel ti balay da ken nagpasto da sa ada negosyo da. Duwamat ti anak Manong Nemi ni Balong Albert, arig na agkasadar kami. Salsalod-sudan na nga rod, kanyak, no inton ka ano nga agasawa agpay. Awan pa'y makatawan, dedikadyo Manong salud-sudan na. Siga ka di Albert, talon nga taon nga nabalo ka. Di ka di pa agasawa? Oo, panasaraka, kunana. Nagbaling kami nga na siya at Manong Nemi ti pamilya da Albert. At awan mati rumpe nga panggurami katakwada. So na lang tasla iyad adayuda ti bagida. Kaputa naaladan nga rod ti aglawlaw da.
Kirinto tada kami manunemi hamat unay na lawa ti dagami. Ada dagami nga magsaksakop iti waig. Dito kiti amano, iti adut lamas na no ko. No, iti si bibiyag pa lang ni Kadyo, mangipot-put up iti fish cages, agtarakan iti tilapia, kastamatan paltat. E manibod idinawanan manong namin idinatayan, hangkumutan na nararamid pa iti kasadya nga mangipasdag iti fish cages, dijak mat kaya nga sisyak. So nga nabakantyanin ti waig manong. Ado kidi ati maalang nga tukmam, ato maalang nga bukasit, at maalang nga agurong. E maumot makasango manong naming nga agala ken mapan mangilako. Nag-uumong kam nga root manong nami tanangal daw kami, idi manglagip kami first year death anniversary dati Kadyo. Kalpasan data, manunemi, nadlaw ko. Ay, mama, saan nyo nga nakita da tata Delpin, kininana si ma? Dagi dinagad na kin Albert? Diyak man nakita ida. Ni Albert at May, diyak man sinalsud no, pingasan nga May, dinagad na kin kuwana. Kanawan di kiti anak ni Albert at dada jay kabisera, sada nga nagawid. Sa nga kaskali kita anak mo, na nagawid na rito, kapata anniversary nga rod, death anniversary di Amada. Sabi nga nagsanay ka. Makataway ng sipot pimpong sa dedikadyo, mama. Kat, di regregay ko hindi ka mantok. Ano kita regregay mga roda na, taan niya nga, di sudeta. Kada balo ka, nakaskanyak. Hindi danto na kiti umay mang pasyarkan ka. Takitso pa nga agasawa, mama. Kahit no, lalong agasawa, di agasawa ka. Da kayo nga, mama. Amamang pa nga nabalo kayo. Hawang pa idi asawa, kidi mabalo kayo. May isa lang tinagbaling lalaki di biyag ko. Wilma, dedila papang mo. Kastamat kanya ka, dedila Kadyo. Hanggang nakas pagarikan ta. At na ikari nga may kaduwang asawa, di mapasama. Gat sino ko mga rod. Hindi mo mamat. No adan to agaram kanya ka, agpilak to nakaspagari kan takayat ko may tagasawa. Hindi dinamag ko manunemi kadanelia nga anak ko, ken ni Freddy. Dinamag ko nga, anada kayo anak ko, kahit yung pa yung agasawa. No, iso dito tinagsak yung mama. Habigit din saan. Kabadangan nyo, magpabasa ka na kami. Iti kulay yun to. Dita, panagmulmulam kinilula yun. Umanay nga tamat ta, pangpabasak ka na kayo, dagiti mor urnong. Nangarunan no, masangumin tumanin, timapansad diya karayan. Ano to, brayo diya karayan, mama? Kiting ka agkaray kaya. Okay? Ikaw magkalat balitok. Ayaw na yan. Marbaring na makaalakam tumat, idakala balitok, kasi iti nakalid Albert nga balitok, iso nga bigla bimak nang da. Mama, maragmag lang nga balitok, dagiti maala iti karayan. Tinangalan ka no, dati to Albert, iti takila balitok, kaya di bantay. Amoy yung mantin dito lugar tayo. Iti karayan, kaduan na dagiti agbalbalitok. Ngayon basit mo lang di maalad Ngayon numaurnong, kwarta. So nga ko na kanak. Agdanggay kam to kinilola yo, na mapansadya karayan, no pa nagbabalitok iti karayan. Ito no talagang basit ti danom na. Itong summer. Isuntumat ti pa nagbabalitok. Itong summer, ito saan kaya klase. Agad umay kay tumat, pambaran nyo picnic. Hindi, agkaritikat kay tumat ti balitok. Kada summer manunemi nga dayta ti kang runaan nga pagdudupudan di kiti kalugaran mi kabangibang barangay nga mapan iti karayan.
Dagiti lugar ang mga sakop iti karayan. Dito'y ilimi. Diyak ba na mo? Takang kanayon mo't nga mapang kami agala. Nung atakas tamanin nga aglayos akit agpababa nga tamanin Dagiti maragmag ti balitok nga gapu iti bantay. No nagagat ka, ken nagasat ka, ket adot maalam, agit no, damay sa gramo, 2 gramo, 5 gramo, 1 kilo. Opo, sunalayang manong dan. Gambrud met di kita gatang, nakalaklakat pa naggatang da. Kunanda, nga, dedya ka no may 1 gramo, agbalintong 1/2 gramo, no datay lutwen da. Aging ka manong naming iti may aldaw na bigla kamlaingan ka ni mama. Iti inikat mo da Albert, ti alad iti aglawlaw da. May hapay nga ta. Nang pananda na kiti baka da. Ingganot da amin ida. Sandang ipasto. Manong nemi adayo ti ayandang ngem nalawag makita mi gabutadda kami ti bakras ti turod. Dito'y tinakaipas de kan ti balay mi manong. Wen no da kam dito balay, nandarunan no da kami ti tuktok ti balay. Umuli kami. Mamanawanan mi manong nemi ti Sibubukil nga barangay. Makita mi pa ti karayan manong. Tanangato ti ami. So kamas daw kami. Inikat mo da Albert, ti alad da. Tapno di kasta, kat awan ti mabuteng mo saan awan ti agalamiim nga umasdig itayan da. Tamanipod mo kami manong nemi, idi nakakalid da ti balitok ako nada, kadi makkel ti balay da, nagalad da. Mamanumutin, awan manumutin manong nemi di kiti makadano na makasagpat iti ayan da. Kasla, inya dayudan ti bagida kada kami akaruba da. Aging ka manong nemi nga nadanon ko iti tiyandaan iti ilimi ti ina ni Albert. Sikabad gayang balo. Ay, wala na. Kano pa nag-asawa manan? Baka sana akong nag-asawa na. Umanayan ni kiti duwang anak ko nga kambalay ko nga pangi pukusak ti aming atensyon ko. Di pa asawa ni mamang ko. Sakto pa kiti. Kahit ni Albert na. Ito na naman kag-asawa. Dagdagan bisunat at no. At ako mamat pa lang mit ubing. Agsangit iti atakila balay mi. Ay, tsak mo na mo. Tadadakil ba't hindi kita po kumikang kuha na? Sa bali lang ba't hindi kakapsat ng iti sa bali nga lugar. No sumarong kardagit, suado kami. Ayam no awan dagat, taltalo kami. Sa ala manayunan nga agbaling nga 5 kami, no kasta nga bakasyon na kita pukok. Nga putot ni Albert. Ayaw masalusot ko man na. Apay nga yung biniglayo ba't yung inikat ti alad yo? Ay, naruko pa niso nga balbaliwag mi. Doble mi ti agalad. Nakit meta. Baka nakat nga to. Iso na lang ta mangarba-arwanan kami tapno sa nga delikado nga makarwar di kiti baka. Ito amin talo nga nakalusot nga nangrakrak kiti alad. Iso nga napanunot mi. Ti nga palagdain da ti alad. Manong nemi aging kang rinugyan dan nga agpaiso. Ti nagkaalad. Inrugida iti bangir na iti apagatan iti laod kendaya. Iti nagbabaitan mi manong nemi naud-udi. Aging ka manong nemi iti panagbakasyon iti duwangan nako. Mama? Apinelia? Ano ti bagbagada pa yung panggap ka na kayo kay ni grandma? Ibagbagada nga? Inutoy. Diyan, oras sa diya kabisera kat mangmangig ko. Dakay ka nung nga ginanga babalo. Awang ka nung amuyo. Ano ko matkawan nga mumi ka elementary graduate kami lagi ni mama, ni lolam.
Kadwa rin no, nagpatingga kam elementary akit ka. Amo mi tagbasa. Amo mi tagsurat. Api ka mga aon amumi. Manam mo. Api bagada nga aon amuyo. Dakay ka nung nga ginababalo. Kahit awan amu na. Baba mo na talatanak. No may panggap pa nagtagibalay. Ado kan nalaing kami. No may panggap iti pa nagmula. Ha? Akit amumi. No may panggap iti pa naggalatiya. Marigbag ti balitok. Amumi. Anong ortsam nga mo? Baka, dajay. Dati idi nga araramidan di papa. Nga pa nagtarakin iti lamos. So ti sa amin nga mo. Amumi nga tamot no, surutan mi. Mabanog kami. Ang nga trabaho ti babae. Aging gamanong naming at imay sa nga bigat, nakitut kamlaingan kini mama, idi addan alad, iti nagbabaitan mi manong nami kada Albert. Mama, abay, kinan nyo, nakumpleton ti alad, ti aglawlaw ti balay da, kensular da Albert. Nini, apa nga imasideg, dimenden. Ala, napadamatin sinakupan ti bagi tayo. Napandamatin sinakupan ti kaanduan nga paset ti waig. Ning patinggada ti alad da iti labas ti waig, iti balasiw. Dikit kahit ng sawan, sinakupdan ti adu nga paset ti waig. Mama, dakil ti ginamgam da. Dagiti agom. Amo ko no apay niya. Binalbaliwan da tinagalat. Saan nga gapot na narukupan ti alad da. Ngam kayat da nga gamgaman daga tayo. Husto ti atap ko. Gapot na nalawag nga gamgam, agom, dagiti agasawa. Kastamatan kini Albert nga nagda. Nakalawlawag. Nakatakdakil na gamgam da. Ta inaladangor ti kang runaan nga pasat ti waig. Kits mayat Tatsadyang agdiretso na kinibaka nga mapan uminom. Kas makita mo, nakadadul kinibaka madaman uminom. Kahit nga sawan, tapno saan nga marigatan pa nga mag-produce ti danom nga pagiduman da kinibaka da. No sa sino pa da kita ada mabalin na. So dapat ada nga agong. Mama, niyor tiramidan tayo. Kat, mapanta ka salita ida. Ibagata nga, balbaliwan da di alad. Da di matlang dati inaladan da idi. Isot pangipanandat alad, tarejet, ada sa jeti mohon. Paunay man, ang tadati problema. Ti amuta siguro, anak. Kat awan ti amuta. May panggap ka na kita nga pambanag. Ta, balo ta nga ron. Awan asawa ta. Babalo ta nga babae. Ti amuta siguro ang ta. Awan ti amuta. Dito siguro ti. Yung baga edi ni Lia nga sinaludsod no apay nga bagada nga awan ti amuta mama. Ma, anang oro din tiramitan ta. Ipalubos ta hadlatan nga maagom. Ti adak kila pasit daga tayo. Nga dito nga dagakat, ipatawid tanto ka na kita pukuyo kanya. Nga ito yan, ma. Anak, masapul nga mapanta sa jay. Kat kasalita ta rin nag-asawa. Kastamatan kina Albert. Kasta nga rin tinaramid mi manong nami. Awan ni Albert ngam di kiti agasawa naganak kang kuha na itiadda. Dumanon kayo! Da kayo nga mabalo. Naisang sangayon man ti iyo mahiyo ditoy. Babalo, nga gina. Alam dumanon kayo. Sibrak kami manong na iti panak. Dak kilabalay da. Tugo kayo. Ay honey, mangisaga na ka man ti panamiis nga
pagpalamiis tayo. Ori sa anin, tata, kinunak. May kam lang dito eh. Tapos sa ritsudan mi no aping binaliwan nyo met tinaladan nyo. Binaliwan mi, tinaladan mi? Tiko na, will market, balbalyo nga naghalad kami. At narukop nga ro din, so nga, balbalyo nga naghalad kami. Unang yung dati nga inaladan nyo, nga nagbabaitan tayo, imagum kayo matin, tata. Ana tako na, pag-iulit mo man. Sinakupan nyo matin, tim, pasit tigo ko kami. Pasit tigo kayo? Abay, saan kayo naging kunapay, tata? Uy ngamin, kabsat. Nakalawlawat sinakupan nyo. Dati, ti kukayohan na abutin ti waig. Ngayon paabot yung matin, ti kang runaan, kaduan nga paset ti waig. Ti kunayo akit tapno adda paginuman nga diretso di kiti ba kayo nga pastuyo. Ay, ang rumbeng inarami dyo ti kasjay. Agabota, kukwami. Nagdakil ti inagom yo. Namunatan na ulit ti agom nga balikas. Nandiyan pa na pagkarup mo kata kami. Agagom, naagom. Timang tagi ko ti saan na kukwa. Ket ti awag iti dayta, kabsat ket agom. Mabaling kayo nga saklang iti dayta nga bagbagayo. Naagom kami. Da kayo pa'y tagsaklang. Imbes kumangada kami. Ano namin tinag-interesan nyo ti dagami? Gabo ka dita, at nabintas nga, isot papanan, di ba kayo mapanuminom? Apay hindi yung baga ka na kami. Bareng manugot kami nga mangilako ka na kayo, no kahit bingilako. Apay ko mga gatangin mi. Kuko kami. At da titulo, nga igaman mi. Iso nga ron nga binalbaliwa mi tinagalad, tapos niya kasakit, alado mi ti ususto, nga kuko kami. Da kayo. Ano ipakita yung titulo? Ha? Ada pamanagnak nga bagayo ako kayo? Dahil siya sinakumami? Ilaman? Okay na, saan kayo makauni? Ibagayo ko pa ikitin nga agong kami. No siya sino pa hindi kinikas kada kayo, tata, nga nakakali ti balitok. Nga tulang nga rotin kwartayo. Sakupin nyo pa na sa nyo kukwa. Dikit kahit ng sahon. Nga saan kayo mapapnek? Ay po ano kayo? Kung nakman nasiyatiran tayo. Humay kumid kami, baga nga kami kat agom kami. Ang po doon na, kat na ipapilit siya. Agsasangot ay iti korte. Idi makadanon kami manong nemi dito'y balay. Dinamag ko manong nemi kaniya mama no anya trumbeng ng aramidan mi. Wen manong. Damagit kang kuana no anya trumbeng ng aramidan mi. Tapno di kasta. Ket mapasublimi. Ti aguman da inagum da nga daga. Madamat programak manang. Madamat programak. Mama, awang ka dito titulo yo? Anda. Abi nga rin sa Diyos yung bata ni Tay. Ti ama ni Albert. Ti amo no siguro kita awan tulutuling ko ang titulo. Ano nga rin nga ramidan tayo ba? Umasadag tayo ti abogado. At damamok ng abogado. Ti amo da siguro kat di ta amo ti araramidan ta. Agpadpala ta nga rod nga balo. Sa babait kinatao ta. Dada siguro ta mo da. Gabo ka di ta isuda kat nabaknang da. Nga nagkatrabaho no nagbasa da ti kolehyo. Nga nakapaggraduar da. Kan ori ni Albert nakapaggraduar. So da siguro amo da nga nalaing. Kat di ta awan ti amo da kasta.
Imasadag kam nga road manon name kini Attorney Fernandez. Nasiganda kini mama. Tanasigand ka no agayem manon name dedi papa ni Attorney Fernandez. Ay, sige gayam. Dakay gayam, di kita agin ang babalo kung hada. Una, attorney. Ay, sus. Diyak na ka umay ka na di. Panagpaskin nyo sa jay, Wilma. Namampayad na imbitasyon ni di ni mamang mo. Ta death anniversary di asawam sa kari. Una, attorney. Oh, natimayan nyo ta. Ano problema? Imbaga manong name ni mama ti problema. Anya? Basta ato ti reklamo na ida. Reklamo da. Kada nga nakay. Ti ama ni Albert. Ang gani? Kaya pati ni Albert. Amo yung ka ti agapunan. Wapi ka bigla bimak nang da. Ti damag mi ito ni kat. At nakalit nga malitok. Pambarda lang na iya. May legal tararamidan da. Wala kami nagreklamo kin. Na natured. Tapno matiliw ko managitya. Tapno mapupok. May data, taan nagaramid namanin. Kahit mo sawan, DJ, ilalain idi. Dedi lakay mo. Minda. Dedi gayam ko nga ni gardo. Sinakop da. Di kahit na sa una sa kupandan kang runan nga paset ti waig nga pagtartragnan de gardo iti tilapia ken paltak. Kasta nga peso ato ni. Diyak malipad na nga lugar. Dadi daw nga awisan nak de gardo ket agkalap kami nga picnic, gagiinom kami. Sinakop da. Ta siguro napanunod na nga sa kupendap no. Adad da nga mapaaduda na kiti tarakin da nga baka. Tagdiretso sa diyo uminom na kiti baka da. Sinakop da. Pati iti balasyo ti waig na bandapay naladan. Una attorney. Kitang lang ti kinaagom daya. Ada ka di gaman nyo nga titulo? Diyak man nasaludsod kini di gardo no talaga nga titulo na. Ada attorney. Nainagan ka na kami ng kasawa. Kinuna ni mama manong name ket inted nang impakita kina Attorney Fernandez. Gusto na namin naman. Surveyor. Kasapulam timang survey. Sigurado, inikat na timuhon, inyakad na timuhon. Gusto ti ko na, attorney, inyakar na timuhon. Dadya mohon, nga ususto nga ayan na, ginabot da, ket sinakupan da dagami sa da, sadya da nga panan da timuhon. Kaya naluko na gito yung gama. Ang mukha kapanunutan da Albert kan ti ama na ti amin. Nukas kasanulaeng, talagang damat lang natural da kas kada kayo, nga reklamo kada kwada. Kaso tiramidem, umasdag ka ti may isang surveyor. Pasurvey mo ti daga. Tapno masurot dito nga titulo. Kahit numaduktalan nga talaga, nga nagyakar na ti mohon, dito mo ti pambaran nyo nga, mangisak lang kada kwada. Attorney, sikanukan ating baling abogado mi. Uy, no problem. Oras saan kayo nga sigsigirinin? Tanyusin nyo ida. Tapno di kasta kita, agnakam da. Saan nga mabaling nga kang kanayan dalat nga manglukloko ti pada na nga tao. Nagyaman kami, attorney. Baga, sige, tungpalan nyo na kitibilin ko. Pasurvey nyo. Kat kalpasan ti survey, kat matuktalan. Umasidig kayo itong agsublikan niya. Hindi man nagbakasyon dagiti anak ko manong name. Gusto ito kami di magbagada, mama.
Nga awan amuyo. Gabutag padpada kay nga balo kini grandma. Da kay nga babalo, awan amuyo. Awan kano amuyo may panggip iti daga. Yung nagbidod da anak. Ti amo da siguro. Di mi amo kini lolo yo. Ti araramiden mi. Nga baybay amin atan. Ure no inaguman danti. Dakalapasit ti daga tayo. Nga dayta nga daga, ket tairan ta nga tawidan yun tong agkapsat. Nga pintas nga daga, gabot adawaig na. Saad da ito sa kaanan ti turod. Mismo pa turod ko na. Into no, makapagraduar ni Freddy, isong to lang ti mabati nga lalaki. Ag kina-agriculture ka no ma, ti kayat ni Freddy, nga ading ko. Baka bali nga padurasin ng to ti daga tayo. Di ngamin? Kamo na. No, adalang napintas, ti plano na. O rin no, medyo nailit ti dagata yun, no, talagang mapaduras. Talagang pumasenso. Hindi pinasurvey min manong nemi, makikita min ni Albert, kabayatang nagpaspasurvey kami. Hindi masadikitayan mi manong nemi, nga dati unag tinaladan. Hey, ano tararamidan niyo? Ha, Wilma? Kasi makita mo, Albert. Nagpaspasurvey kami. Takasan no, inya kariyumat na nagitimuhon mi. Sinakopyumat na ng dakkalapas at dagami. Api ko magyakar kami. Albert, saan ka naging kuna? Saan ka di nga awan ti masakopyo di nga paset ti waig? Gabutan nagkurba ti waig. Nga nagpaabagatan. Kat samot ng nasakop ti dagayo. Ita, nakalawlawak nga sinakopyon ti waig. Tapos di ka sa takit diretso nga mapan, uminom digit ti bakayo. Gabulang iti dahi tangaran tayo. Kastumatin na ramid yun. Talaga gayong nga, ibagam nga gaagong kami ha. Survey. Di pagsasalitaan. Tada, igaman nyo mohon? Haan? Inyakariyo ti mohon mi. Aday iganam mi nga titulo. Datoy. Nga dito ti pagkakitaan. No kasanod kalawa. Tidaga. Talagang inagom yun. Dede nang ikatan nyo ti daan nga alad. Saan nga bilbaling na ladan nyo. Nagpaamyanan kayo. Pimanaw ni Albert manong nemi kita na paniti balayda. Siguro napan nagipulong ka naginaganak kan kuana. Tiambo da nga talaga, gabot na babalo kami. Tiambo da talaga, gabot ha. Babae kami, kadawan tiambo mi. Ngem, nagbidot na, manong nemi. Naging kaman nung nga nagsubli kami kini Atty. Fernandez Kalpasan nga nakapag-survey kami. Adan ti resulta ti survey. Maghilayo ka talaga nga nawawag. Ano sumarunong haramidan mi, attorney? Anak de kayo, isak lang tayo da. Bueno, agsasarita kay Pailan. Ano ito kitusan, attorney? Sa tanan tayo nga saan nga may pila ti kaso. Mga met, no, kadagitoy kat maamiris da nga nagbidot da, no, maamiris da nga adamat gayam laban nyo. Kada mo dagat awan na muyo may panggap itililinteg. Gabutan na tayo nga ro din nagit asawa yo. Babalo kay nga ro, kat babahay ka kinatao yo. Kasta nga tato niti, panangiparop da. Hoy, maling akala. Di amo da siguro gapot na babae kayo nga tawanin lalaki nga pagkamangan nyo. Gungundawayan da kayo tababalo kay nga ron. Babae nga babalo. Gapot tawanin na kita asawa yung nga lalaki na tangken nga mangilaban ti kalintikan.
Hindi damat amo, nga dagayem, ni Ricardo, nga abogado kas kanya, nga imasidan nyo. Imasidagan nyo. Amamunak ti ama ni Albert. Amamunak. Kanalay nga abogado. So, ti panagkunag. Halagang agputbuteng daytan. Anong harot karamidan teatro ni? Kastoy. Padasak ngimbitaran ida. Dito'y buputek. Dito'y law office ko. Awisa kita nga agsasango kayo. Kahit numay da, na siya tunay. Ngayon no saan dang umay, iyulot tayo tinarum kontra kadakwada. Imbaga manunemi ni attorney ti Aldaw nga panagsublimi. Ta isot ibagana nga Aldaw nga ipapansadyay di kitinaganak agraman kini Albert manunemi. Kasta nga rod tinapasamat. Naud-udi kami manunemi kini mama nga dimteng iti bupeta ni attorney Fernandez. At dahi din dito'y di kiti agasawa anak-anak kini Albert, agraman kini Albert. Kunami. Tumanong kayo. Minda, Wilma. At gamang kami, attorney. Dinapay lang urunahin na kayo. Nakasapsapa. Nakasapsapa na Albert. May isang nga oras, kasapa na. Itinituting nga oras. Ala, natagtakan na nga nagururay ka na kami aton eh. Wan. At nakasarita kidan. Naamiris na. Nga saan ko mga rumbeng tinaramid na. Agpasuti ko na yo. Kamuda kit awan ti amuyo. Nga patababahay kayo nga babalo. Ay, adak man gayem ni Ricardo. Gayem mo ni Ricardo ko nakadakwada. Mapapanak mat sa di ka pa sa tiwaig. Nung kasta nag-harvest na Ricardo, iti tarakin na nga tilapia na paltat. Sinakop na rin jay, gabuti rason nga, kaya da palawain ti kukadagan na alalistong dumakil, dipakan o diretso na kuminom iti waig. Kasta gayam. Napagtamganda ina. Sino ti panaka-spokesman niyo? Siya ko na, attorney. Kinunan ni Albert Mano. Nanaminda. Wilma. Idi impakidam kanyak titulo. Idi madamat survey. Impakambok ang dagos kada mamakin ni Papa. So kasya. Tamumi ngamin, awanig gamin yung titulo. Tamumi ngamin, kat gabot ang babae kayo nga babalo. Awan amunyo karagita nga banag. So nga, in behalf kada papakin ni Mama, at tuyak nga, at tuy kami nga dumawat i dispensa. Itamad lang aldaw. Baliwan mi nga, ikatan mi ti alad, nga nang sakop iti dagayo. Isubli mo lang, ususto nga, ayan di kiti mohon, ken ti alad mi. Kit na siya, tanong kasta, Albert. Naman tiba ko na da papakin mamang mo. Ay, wey, siya ko sumublat ka. So, Minda, Wilma, dispensa. Ay, nakasaysayad kayo, karuba. Kalpasan na katkastapay ti inaramid mi. Husto ti ko na ni Albert, ti muming amin kat maalilaw da kayo. Gapot na babae kay nga nga babalo. Ngawan ti kadwayo nga lalaki nga mangilaban kada kayo. Alak peso, manang gundaway kami. Gundawayan mi ti tao nga mumikat na lupoy. Ang asla makasarili ako nada. Nga dakam lang ti may mayat. So namiris mi ti amin. Sa nga nurumbeng, so nga agpa-dispenser kami. Ano ako na mama?
Kita, tuloy tayo ti kaso. Tarubeng launing nga da kaso. Damat kiti ada kwartayo nga mangalat ti nalaing abogado. Habsat, tapno iti korte ti pagsasaritaan tayo. Minda, nulakin dita, anugutan ti basol da, kat nangasagan na damang iti danyos, nga saanin nga may pampay ti korte, ano kas jelatan. Tapno saan tayo nga pat at dugan pa eh. Kano datat may advice yun to, hindi ka na siya. Paging ka manong naming nga nagtimak manin ni Albert. Wilma, itong palente ko man attorney. Yan dangay nakasagana kami met nga mangten iti danyos. Dagiti gastos yun, nagpasurvey, kada dumupay nga panakataktak yun. Mangten kami. Mayat da papakin ni mama. Tapno, saan tayo nga patindugan ti amin? Tayo di tayo tumitlangal daw, iyakar mi di alad. May pwesto mitlang na di mo huntos to, nga pwesto na. Ano mako na yung mga? Sige. Iso tayo pagkikinaawatan tayo. Pagkindi nga saan? Hanaserbi na nga kakaruba tayo. Nangibaga manong name ni Albert iti gatad nga panagdada the news. Ti madlagit naggasto sa miya kada ti panakasurvey na. Ngam nangina survey. Manong name timang nagtunged ni mama. Iti imbaga ni Albert nga gatad nga itadda kada kami. Nukas kasuro ng anak. Di pa nagbayad at survey, ken numabalin, padasin tanto man, kasi naramid ni Katyo nga sawam. Ganyan mama. Tiagtara ken ti tilapia ken paltat. Kaya ta. Nangig manong name ni Albert. No, kaya tiyo, nana, minda, ken Wilma. Tulungan kayo to. No, kaya tiyo, akit gapotag kakaruba tayo, agkakasyusyo tayo. Paprogresyon tayo, tiwaig. Yung ti pagpakasib ni kumakit ko. Ada ko paset iti waig nga pagturungan di kiti ba kami tapno isot paginumanda. Ori temporaryo lang nga alad nga saan nga lumusot di gitoy apaman makinom da. No dahil pagsasalitaan tayo, tanga dakes, no lakit makapagkikinawatan tayo. Manong nami kasta unay tiragsak ken panagyamyaman dagiti agasawa anaganak ni Albert. Tasamin ken patuloy pa ti daruma no. Nga dayta nga pasamak manong nami tinangrugyahan ti panagsisindenged mi. Panagsisindenged mi nga kakaruba. Nangaramid kami nga ti kasuratan manong nami tapos nirigasta kat adanas ken ingkam suruten. Kaninyawat na matlayang iti dayta nga gundaway ti inkarida nga danyos uno sukat ti gastos mi. It nangyayari kat met ni mama kini attorney manong inawat na met yan tangi nakita na met at nagunud mi nga dadu nga amang tinaited ngem ti panagpasurvey mi. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagsubli nga diya maglaing sakop mi, iti sakop mi. Diya sakop da, iti sakop da. Kaya napalubusan da kiti baka da, manon nemi, nga mapano ginom. Iti paset ti waig, nga paset metiko kami. Wait, nakaskinid daw da. Aging ka ti may isa nga rabi, manon nemi, imbaga ni mama, nga dasa nga ilik. Itamang pa. Sino mama? Tay padam nga balo. Ni Albert. Ano? Kapot damat lalaktawan na ti alad nga bumalasiw. Iso ngay may. Tapi ka no? Ano yung baga natin kasugang rabi? Umay nakapasya rin. Hala? Hangad-hangas at nagpadpada kay mat nga balo.
Hindi masadiga keng kuha na ti makder kadinyawat na ti ikaman na flowers for you. Wilma, Albert, agangangaw ka. Sana agangangaw. Agpadpada taman nga balo. Agpadpada taman nga dadua nga anak na. Dugaw ka. Ewan gayam. Mabalinta pa yung magsalitaan ti may panggap ti planom nga mangpasubli ka dagiti peace cages dagiti lakay mo ni paring kadyo. Mabaling kayong ni Soro. Uno saan kat makisosyo ak. Mayat mata, kasapulan nyo ti lalaki nga kadwa. Marigatan kayo na dagda lang. Isong jayak ti tulong ko, ken panakisosyo kada kayo. Awan ti magdanagan, tanasyatak nga kasosyo. Akas iti kinasya ti rantak. Kasapulan ti lalaki. Nawan pa ada lalaki ng anak mo. Kasapulak mo ti babae. No pa ada babae ng anak ko. Ubing ka pa, ubing ka pa. At dapat lang ti high school di kita nagta. Sampai na lado ti amin. So ano aklonan nag. Kikukwak, ken kukwam, agbalin na kukwat ang adwa. At asyak mat iti kakaiso nang agtawid, iti mapanawan da papakin mamanga sa nikwa sa kari. Tsak manamukin ka. Misal salut-sudam kanya. Panunutak pa, Albert. Kaya nung may panggabang iti pa nagkasusyo tayo, iti pa nagpanakipasdag ti fish cages. Sige. O may kanto umalbali, tapos mapagsasalitaan tayo. Iti ababa nga panao manong nemi imanugot kami kini mama nga nakisusyo kada kami ni Albert. Tapos ito ko na naman nemi kasapulad pinti lalaki ang kadwa. Kaya maragagsakan manon nemi Danelia kini Freddy iti nagbakasyon da iti madaman nga may paspasdek manon nemi. Dagiti pakaipasdek antivis kejes. No kasanot kalawa na idi adda si bibiyag pa lang ti asawak mas naduble ti kalawa na. Manong nemi. Tapati ti bagir manong nubalasyo ti waig manong kat naikan pa sa diyay. Idi tamakargaanin manong nemi ti tilapia ken paltat. Apo kat agbantay kami ha. Pasariat na digiti gondaway manong nemi nga dito iti umay mi pangaldawan. Tana, okay man ti ayos ti waig, nalitaw mat nadalos man ti danuma. No? Kat pasari umay ni atorne, makipiknik kada kami. Nang rona manong nemi, idi, tag-harvest kami. At danti nga nakasagana nga umay mangangkat, karigiti harvest mi nga tilapia, ken paltat manong. Kaya di ma-harvest mi amin, naikatan ti expenses mi, sa natandanan kami nga tadlo, ni Mama Siak ken ni Albert. Sa dadya siya amin nagkatlo. Apo kat panakkilan manong itinaganan siya amin. Kinaragaan mi manayin manong. Naginggang iti may sangal daong imay si Marongkar ni Atorne kadwa na matin Albert. Apa ay kinidaw ni Albert nga kaduway kasuna tapno kaduwami lagi tinaganag kang kuwan tapno pamagsasalitaan tayon ti kalay sayo ta mga nakak ala ako ba'y naklo ni Albert attorney niya palat sa pulam kang kuwan na sayang dagit aglawas sa panawan baka no kaanak kayo pa ang kaming nagkaanak pa sagdudwa kayo man ti anak awan sa pulan yun ala Albert pasensya ka. Gumana ta kami na eh. Yan tangay, matenti, gurang-gura tunggal may sagada tayo. Ni mamang mo, nagbaling nga mamang ko, ang balay na matanda papaki ni mama. Di ngamin,
Mama Minda. Dahil ito na. Abalayan. Ay, abalayan. Yan pa yung arti mabaling kumano. Agkaabalayan damot. Naisit nga rod manunimi tikal dawan tikal laysa. Kat siyempre ni Albert tikang runaan nga naggastos. Memsakbay na takal laysa manong tisaludsud. Iyawid na ka din ni Albert. Itak kilabalay da. Kito na. Ore ta kakaruba tayo man. Di pasari umyan ta dito balay yo. Sa ta umyan ti balay mi. Balay yo, balay ko. Balay ko, balay mo. Nabasama ka rod manon nimi ti may kadua nga panagasawa. Ti may kadua nga ayat. Agasabat na siya ti may kadua nga ayat ni Albert apadak nga balo. Kadkas tininamnamak manong nemi nagtultuloy ti saya at ti relasyon ti duwa nga pamilya. Kaya nagtultuloy manong nemi iti panangipasdek mi kanag iti piskedjas nga saanin nga susyo. Ta saanin nga nakibiyang pa ni mama manong. Binukudan mi nga agasawa. Kas tamet nga damat panakibiyang ko manong nemi iti pasto. Ti panagtarakan iti baka ni Albert. Nuan niya't kukuha na nga mabalin na nga tawidan, akasmat kanyak, ku kami aminin. Nagpadpadan, manong nemi di kiti opat nga anak ni Albert, kaditi asawa na kinanak ko, kaditi kadyo, nga nagtultuloy, nga nagbasa, aging ka nga naggraduaren, tidua, ni Nelia, kastamaten tinaunang anak ni Albert. Kaya't sumarsaron tumatang naggraduaren ti college, dagiti duwa nga inaudi. Kat kas iti ingkari ni Freddy ang bordak ko manong nemi kina agrikultura iti iputurpus na isundo ka no ti adamang paduras ti dagami ken ti dagada Albert tapno adda nga mapapintas dahil nga lugar. Ngagbalinto pa nga tourist spot. Ngagbalinto nga panong nemi nga dakkel nga fish farm ken farm. Nakana na mga rod nga pasamak tureta paman nga makapagturpus tinauding anak kumano. Awan iti sa pulag pa iti kinadungo kinalailo ni Albert. No kasano iti kinalailo idi dedikadyo. Kasmet kini Albert. So nga nabalo akman ngam nagsublimat lang at asawa. Nilayan mama manon nemi ti balo. Si bibiyag pa lang dagiti katugangan. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, giyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa. Kata sabi ko mata, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kaya nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, Wilma. Thank you, King ka, Wilma.